Там тяжелый тоже остался, блядь. Держись, Степа, держись! Я не можу, блядь. Там Юра, блядь. Так, хлопці, своїх. Rekaman prajurit Ukraina babak belur di dalam parit rame beredar di Telegram pada Kamis 13 April 2023. Gerombolan prajurit mengalami luka di sekujur tubuh akibat tersambar peluru artileri Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sekelompok pasukan Ukraina diserang tembakan artileri saat mencoba menyerang ke arah tentara Ukraina. Akibatnya, seluruh rombongan terluka, salah satunya dalam kondisi serius, jelas narasi unggahan. Salah satu prajurit Ukraina yang terluka di bagian wajah merekam suasana mencekam di dalam parit menggunakan kamera ponsel. Belum diketahui kondisi terkini para korban. Tidak dirincikan pula lokasi parit yang disambangi artileri Rusia ini. Diketahui, invasi ini dimulai sejak Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Давайте, пацаны, сейчас вытаскивать моих будете. Я уже набегался, блядь. Сейчас на эвакуацию. Блядь, походу в голову мне зашло. А? По заходу? Да. Не вшил, артерия у меня целая еще, если живу в заходе. А? Шаман остався. Шаман, ну что мы сделали, блядь? Все, без равно. Там тяжелый тоже остался, блядь. Держись, Степа, держись! Я не можу, блядь. Там Юра, блядь. Так, хлопці, своїх туди нахуй, на тот фланг, блядь, розтягуйтесь, блядь. Мы уже все. Что, нас уебалось до формы, блядь. Сынок, поднимайся. Давай, Поднимайся. давай. Давай, пошли. Давай. Давай, вставай, блядь. Rusia melaporkan secara total 407 pesawat Ukraina dan 228 helikopter, 3.747 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 180.590 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-414.